Yes, thank you so much abaki akutuhondera Kitara TV mwebale muno inywena. Of course amabara Julius Kyomuhendo musajja muliso muhawo muri mwebale muno inywena hali mukali abakutuhondera munyamasa zembaganize za bunyoro. And of course nabakutuhondera kuruga munsi za hero inywena kuba nimba kwenda kuba nimba sima nimba gandie mati mwebale muno. Of course tujwa kwejukiza okuba no subscribinga channel yaitu kuba no followinga hona hali okali. Of course kwenda kuba sima ningamati mwebale muno ninye mutufoire kine kituli. Oiro kyo inakoraga ozidaga kusubscribinga lekaga kurura burura genda kora video uta subscribe ingire kandi okamigira akade ekitu yambo kurura nti buliro kutukora program butukora kino tunga notification zaitu zona enteka nze tugeta tujalike mbenda mbaha street nyenda kubazabazamu nabantu abaine emirimo ibakora ababoda abasubuzi abali mbutale abali masaluni tukenge ebintu mulingo byemere tukenge ebintu mulingo bikuruba tam of course tutebe tokyo kunye kitu ekikutekebwamu tekanize ne sponsoringibwa abampenko nike kunye kirungi bokono itageke kunye kirungi ekitajja kurumya omutwe ekitajja ku hangover ekitajja kuha akazigoleza toza mpenko no kusagitunga amaduka gona gakutunda ebyo kunyo muhanga lino osobole kuba no gyetungire nteka nda tujalike kiro kintuli munyamasa zenu ya kikube kichweka kina hali tuli bakiete kya kabango zibayibire osha kuba manyire kabango ya kinyara masindi baita rona ino kabango ya kiswaza omunyamasa ya munyamasa za kikube so no tukole nteka nzenu tujja kubaza muna abayikaza abali mu kichweka kino tukenge ebintu mulingo byemereire but of course otebwa mpenkoni and of course nobo kuba no traveling ekyo inakora traveling na link bus zaitu nze nunge bus zaitu nze ezikuruba sa kurungi okuikara bobo no traveling na link osanali munyonyi so nabasonga egyo leka ku traveling rimbi bus ebijja kurumya omutwe iwe idubata naitwe ba link bus obo kuba no genda ho na hali okuba no genda link bus leka tu just twetolere mukati tugaruke nabayikaza bali mu kichoka kino ekya kabango otaruga ntekanza tujalike ha Kitara TV nkusima Kitara TV abwa entekanze nunge mwina kandi ninsaba myenda Kitara nywena nabantu nywena mujumbire Kitara TV ubeni mugirora mikutu rundi address zikuja kubona zolekwa nabo ekyo nimbagondeza umulimo murungi kandi basaba mugendo maiso no kutwara uhangiro no waitu ubukama babunyero Kitara maiso amabaraga banzo kanyweho ukangambire bakandu baketa mpenkoni aha amabaragawo maraganje niyo bya Katonda niyo bya Katonda munu kabango kora muri muki nkora boda okora boda boda sente zikuzoka mpora izo sente mukuzimalira nkaba bakabango muno tukuzira muno ngamuno baitu vibe eri hansi muno kikinsonga ki eri hansi teri ya muno kikinsonga ko batakalire kya musana ati banzo ngambire demu kyokala abachali bawo mulingo mukora stage era hai ujja kuntwara hatira muki abanywani bawo kani bawo nkura mu cyabanywani bange bona bali muno bona ngero kubarora ba muno bona bangaini wo serebu bono baramukiza oino mukazo muka ali baita cha aracha agira mukataita banze no muramukiyeho mama wabana ndamuse mukazi wange Juliet amubwati tumwe kazi na Juliet akamunyumira buli kazi nako nakasako akamunyumira sona gambire sindon banzo ngambire juice ya pineapple gimanyire juice ya pineapple to gima baito bokuwa no raiva gihamukiye mu juice ya pineapple bagikamura oba mu miyembe banenanga bagikamura muki mu miyembe mu micungwa nke muzi okitinisi banzo bongeo banzo yachaka sente kampe akasente kanu ineki nkwenda agenda kugura nkwenda agenda gura bovero bwa buraka abasigazi bakabango mune sente mukuzitunga muta sente za muntu mukabango ito tugeza kusika chapati nibwo tufune iyo uri musiki wa chapati ndikurubata bita mpora abogambo bwire bucyali mu bukwasire mu baito ebintu bigenda ko kurubata kurumba kiro kimosa kusika katoni nkazinga zo kusika nkayibiri era mukiyaho bakastoma babakuguro chapati abomanyira abarungi abakastoma bange bona mbaramukiza habe kichweka kina bampagira beyongere kufuna sente bayije bakanyire kimwe osoyire iro mukazi kwati nkasoyire kutokasoyire mukazi kandi ati nchaenda kusoka kusera kasente bwenda akafuna ni bonso aito kwenda mukazi akusana ata nkwenda wa Brown akunyirira muno
Wekisambe kya brown. Banzo ngambire juice ya pineapple. Bagi kamura muki. Juice ya pineapple eso kubera ugo mu micungwa hamwe n'endimoko. Neni. Okanda muki yohono brown. Baite egarubindi zino zojwaire. Zezingaze. Zeno. Zemtwara 10. Zemtwara 10. Azabeti ni okusinga yebei muno kabango mu. Mukichwekani yemusigaza kusinga yebei. Sento ukuzia nka umulori mwana muto. Musaro ni kusale isoke. Usale isoke. Bangamba basazi baisoke mukwana munaba isiki. Habo kuba kikahangwa kukwana. Atakwana ogwa atali muntu mumezi. Atali muntu mumezi. Ramuki aba customer babaija kusale isoke. Nyaramuchao. Mnywani wanga kuruga mukasojo ata master. Nyaramucha kuruga muchaka soro. Bamweta Pastor Marison wembaganiza. Mwe Pastor Marison. Juice ya pineapple bagikamura muki. Pineapple? Bagikamura muki juice. Munanasi. Owe ntakara mukizo hano. Ono mbongero hoyi. Amabaragawo. Amanya Richard. Akantu ko campaign ko ni kalikata. Kalikiriya. Kwenda kabaletera hali mu mama Kalimu. No kayirege. Tujaka hagira gamba zagize. Iwo kora muri moke muno kabango. Nyo kusara busale miti nsale mbaho. Usale mbaho. Baitu mukusale mbaho miti ni mubyara. Tokubyara gampora nene jon tusaraga. Mwina kubyara mbaho, mwina kubyara miti. Bob ngambire juice ya pineapple bagikamura muki. Juice ya pineapple momuti. Bagikamura muki. Momiti. Wekinis. Naiwo kusale mbaho. Nyoti sakusala mbaho na ulimo. Kukora mulimo. Nyondi mubalia nyoni nyakuli enseno yona ni ogirisa enseno yona nyakugirisa mateka ogirisa nabiki kugirisa nemere bichole bili kimuchuna kwangu bitika hano nibiga kampani bigabusiya nibigenda oli mutiki we nyondi mubalia chika mubalia okitegera wamaniwe ante nibebyo yaba balia bagenzi ba mubetere mata era bana bakulya balia bagenzi bange balo bakulya buli sari yona yebalo yona bakona babikenga ngo mbaramukizeho chonka ntiki chamani muno kubara mukiyawe abo kikitali kiyama chonka natimbara mukize bakikengere bugambo ini imparana imparana nyina imparana yo timukuruganga na imbensa ho ni yensa zonga tukuruganga tukwimba sa tukuruganga kwe tukuruganga ne mirimo yonka yensa zonga tukuruganga uino mukazi steady umwini umukazi banzo muramukiye mukazi ero mukazi muramukiza kubona chibuli akasana kubona ndo achimanyira ko gaitu ya live tv hati bamwita bata omukazi omwita baby yo obato mwina baby yo obato mwina mwine tumweze kazi nakaka munyumira akazina akazina akamunyumira akamunyumira baby yo wawoku akazina kwa mutera akazina akaya chonka ndi waja kansa aja kuona kabazana huko aja kusanga ije akamunyumira na wakuija jamuro jamunyoleke banzo ngambire juice ya pineapple bagikamura muki juice ya pineapple Jesi baje pineapple bagikamura muki bagikamura muki Jesi pineapple bagikamura mu buli kimu cyono cyo kunywa kala lenko kimanyi ono nuwenta kabongero rasta sawa iwo kora muri muki kabamba nyogo kwijja gona ndigo nkora gono nokulima biki byona oli wa barabara ati akasento inamu konozo kasente akasente kwa tikali kamani bayiko karoho muno muzirira nkaha muno esente muzirira esente muno alime bara bingi hati kala leki bara kyamani baketa bat Sunset Club no byana mubiriro bayo ebyana ebyo tibyanguire bikwenda sente bayi sente zisawo ramukiya abantu bonka basa kale bande mchawo mnywani wange Josa hadipo hali mwaka Ruhanga akora kya dipo kala tunda byo kunywa byona kale buliki kutamiza kiona kitunda na soda kale nazazi tunda akusembayo DJ Amoni na umuramukizeho na wo mubongero juice ya pineapple bagikamura muki juice ya pineapple bagikamura muki ekyo tinkimanyire mazima baiti ye juice oginyo bagikamura muki bo kuba noro nyobu nkurora esa kubenka michungwa kweli michungwa oba kale buliki oba mi kale katugambe oba bulikintu kyona kale no bagikabu alo sibe kurungi byakatonda ogambe kuntwara nka itugenda stage nchaina byakatonda ola kwenda na ukura mukentwara yo
China bya katonda tuli on banzo kurubata muno ono nuwe serebu wa kabango bangani wo kusinga hano wa serebu oburungi butali bubi oburungi of course niko kurana abantu bakwene ati ene ruganka bano barugayaza barugayaza hato onu bamweta bata ono utujja kuramukiyo kandi kana muzamwachi serebu bano kuna nchabarambo katuramukiyo mamyo sibirota sibire kurunga amabaragawo onu niwe serebu akundambuza hakurambuza nkakabango oli live Akitara TV eramukiyo abanywani bawo kabango kuraki ndi musubuzi oli musubuzi osubura biki kabango muno ebichoro baite inya basubuzi bagambe minzani mugiteka mu obuntu waha iwo oli mwesigwa kurungi ndi musalamu nyiba abantu oli musiraba okutanyesera idi hajati anja kwete kwa mkaga kwa kuli haraire kale kandinde kale ramukiyo abantu bawo ndamukize Salongo Mandela Steven Salongo no haji mugamba ye bali kugonza kale akusembayo nabanywani bange kabango nabanywani kabango muno ho kulire waka jambo ijja nkuliremu banzo ngambire juice ya pineapple bagikamura muki kwata muyongere mugende yongere ya juice yo bagikamura muki ya pineapple kinkumanya okumanya bano ni babarongo ono wa Emirates ijo muteirege Madrid obo mpira togurozerege mpira togurozerege amabaraga ngambira gakweberemu dikoti tukyala ntekanza tujalika Akitara TV ona amabaraga gamwebere gamwebere nchaina serebu akabanga akundambuza hati ko jwaire nanka yaho imashuga kandi otakorayi nkakora mu byamara byandema wagamba ati ko birugeho nagamba reka ngende mu ko jo tandike kwekozesa wenka naye yaroni baita akajura kaizireka karatusanga kuno mihande egyo kandozere erimbi kandi abe kulembezi bayite niko bali tubanze turamukiyeho bano bamanyire turamukiyeho bano hano muoha enu dudukayo salamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah baite uli musiramu mali nyoni mukristo bagamba kristo haisibu ati nebiro byona bakiriza bagambo kwaukana kuhoireho abarokoli ne bagamba Yesu asimu abaite kawambuza bingi byona kwenda bigaruka ani nyaku bigaruka amabaragawo amabara habasa rainasi nabasa wo mu Kigoma ebintu biri kutambura ebintu bine shonga mazina kabango yone bonereje njura jiyaza kugwa kandi kabango turya abahinji bebikeja bebicori na nebihimba bari kuno mubyaire mune bikayije biho njara te kubarume byukure mu kubiyanka abakubihinga abakubirima bayine nanka bayine itakaringi bayine itakaringa akulima wati ito nasiga akuli memere ramukiya abantu bawo abantu ndamukizaho Juli Julius nkanyobo naraho mukazi wange amukumweta Mbabazi Rosemary na mama wange akunzara mukazi wo muteka gwa kagamba karungirungi sweetheart kusano utakumwenda kurungi kumwendera tumweka zina kya Karava kamunyumira Akarava gunsitura mukono go gunsitura kukusitura ako ndiko namutahizeho obirobwo nibo bwari oburoho bwiro abakakabako kana David Rutaro yes banzo ngambire juice ya pineapple bagikamura juice ya pineapple bagikamura muki munanasi yes Juli ogamba utajuli omukono kubaire narwire bike bikorera sente munu kabango ebikunkorera sente eduka yemere eno eduka inamunka produce mukazarati omukazi tayina nsonga muramukiyeho mukazi wange akacumbira nakunyogeza n'obugo yariyo mu cyaro oko ali mu cyaro kandi abantu bakastoma bange haro tusingwire Francis na byakatonda nabandi namuhereza Cyarigonza nawe nkumurora nguri we hali owo mudogo nyingi muno lazo ngambiri juice ya pineapple bagikamura muki juice ya pineapple bagikamura muki munanasi iwe mbalizo nayo umaziregeire onu mumanyire bangani wo serebu wa hano Kaibanda aha kundu basa kandi bakweta amabara gaingi
yagirwa byakatonda experience bagagandi bakurukiriza burukwiriza byakatonda experience yakatonda experience kandi amukyo wa mobile manono osibirota ati customer ko nogenda ko nomundekera wekitinisi amabara gawo webale kunyirira ijo muteyirege Madrid mpira gubege gute bege gurungi obato gurozerege mpira gurozerege ndingo boyinege obato gihagira bagantindo ziro joire Arsenal tingi hagira ramuki abantu bawo tenguramuki kurura family yawo hano ogiteyira hano kandolewe simota gizima esimota gizimia lekandole obwana bwawo oyinamu nabaro lekagizimia oyinamu nabarongo webale kwekanga ankurura nono moka bono kabagulira Fly Emirates Arsenal ekuli musahi enjura kerejja kututera noto igame hati banu bakulima bikibe bakwanura bino ati mugambiro nk'abantu bojo mpereza oho chairman me yali nkaha o abakiba mu bingine baitu abebembezi bakabanga bakora banza cameraman onkwatire orugudo runurunu bakurumaye murugunyaho muno tibakutukolera bakwenda abebembezi ba muno bananka no rugudo runu ate njure tusaziro kabango niko tutyo tohinduiremu hato bainungamba orugudo ruli betu meya ni wara ha meya taroho meya tina meya kun hano oro hoteli osibirota hana ro hoteli ati bine byo kulabyo nako byaki bine byo kuhata amabara gawa bakweta bata amabara gawa namagembe kunuba zampora nguyi okuswaro inensoni bakuzara nka kya naisoke bakuzara kya naisoke kuli kagadi ramuki yaba kya naisoke biwalekera abazaire bawo bagawo baramukizo bagawoli akitara TV baramukiyewo ndamkia haba kya naisoke bona ndi akitara TV ndamkia ojoja wange na magembe jeni ali kya naisoke onu nuwe boss wawo boss wawo nuwara taro kalo sibe kurungi okwende nkwenda giherezo onu tanyo murokoli wa matonyoli murokoli tonyi amabara gawo amabara gange ni James James munu kabango kora muri muki nyumba mulimi oli mulimi bikibyo lima ndima bihimba mugamba ija bihimba bicho ramuki abanywani bawo la Kitara TV ati niwe ndamukizeho Juma na Sasira Rajabu na Sheikh kandi mukazi wawo anyoti nkasoyire tinakasoyire mukutoleze omukazi kwa nkutoza kwenda mukazi akusanate akwera mubiri murayira mukota tari murayira muno atutunura mu bagamba mukazi okwenda akwera mubiri akora katata nkwenda mukazi akwera mubiri mugufu mukota atari murayira muno niwo ato bara ijoja mukolera kyo ina sente abakazi bakwenda ga sente biro bino sente nkulima nja kumuhereza sente kandi enju nayo nkombeka enju ali mu ebintu emifalisi biki atu abakazi bakwenda kubatera empeta biki empeta mali temanyire nja kugezaho ndola atokwenda kumzara mabana nkabayinga oburamuroto abana nka mukaga musanje ndekera akwenda tribe nkazira bakwenda nganda ki ukwenda bali bakiga ukenda abakiga kandi omunyoro na omunyoro nabo bona kusoera bona kandi muganda muganda kwa abwaki nunda bakiga abanyoro kandi abaganda
Abaganda nabo tekuswera baitu kwa kono cyane abaganda utakubenda kurungi nyonyi ndabakiga abakiga ati ugimasuri mukiga bete mu rukiga mukazi wo kwetaga yongoro bagambe mu rukiga mukazi wo rukunda omukazi wondukunda urendo mukazi akwisha nati nyendo mukazi mu orikwero mubiri mukiga mugufu mukote kalo osibeje mami osibirote okutunda ki ni okutunda binu okutunda ekabeje kanizinyiriro zihirenka omukisa na okuzirima amabaraga banyita Scovia ati okusubura niko gukora mu rwo gukora umurimo muno kikabango kusubura emere bitoke no nanka abantu bo bakujumbira kugura muno ramukiyo bakastoma bawo bomanyira bakuhagira buri kiro abo nibo bataba boss bange baramukiyo bona mbaramukize abakanyendeze birungi bona mbaramukize kandi barokota muramukize ayibanyo we busaba binani karana kani muramuki muramukiyo kare mukabaro timu ina aliyo waha muramukiyeho aliyo wange ali wange nyenka ukamurugesaki musayiki nyamuhaye mbaza mazima tugambira umusajja ukamurugesati akataitwena mukaba tenyina katika kubaija mukaba ukamutunga gokorota niko kubagondeza buri omwa kuyikaro kakuba yaija naenda kurumba nagambo musajja mundekereye musajja mulekere kandi asangire mwina ati naenda kubinga iwo rugeho nkumurugiza ningenda no mulekere musajja naiwo ina kuruwana ati nindwanira nurwendero musajja takuzaire mbana obo bwire bwa no bwa kwa bana 10 okumureka nogenda bakuzaranka ikoba hano muri bakazi ba mani nyeti mukwenda kweguye ha dansali munda amabaragaho sasa kiriya hano kurabirimo kuhinga biki ibicole bihimba n'ibindi byona n'ibitoki birimo era mukiyaho muningo mukuhinga muno kabango abakura cyamo kanda muse mutayi wanje Fred ango wanje Charles Kanyanjezi akobwo no muhindi muno ango Charles Kanyanjezi gwe no muhindi muno muzei wetu Sasira Rajabu oguwankai wakabango hano amwe na vice chairman na chairman Desire Bamwenda ni bawo n'umukazi wanje urisha basantura nawo wanu kabango abanzo ngambire ejuice ya pineapple bagikamuramuki juice ya pineapple bagikamuramuki juice ya pineapple mu orange juice pineapple orange bagikamuramuki orange ni bateka mu nkabiki ibindi esukari amezi nayo banoka kunda mnonga ati bano nibo beta bata rasta sasa okanukumira akajuma omutego kuli kubi kanu kajuma ka kikanu baketa Dexona mabaragawo amabaragani banyita chakchana ni wono utura mu film wa my way banzo barekurira obanyani baramukiyeho azima baramukize bana te computer bana barinde kubana Kitara TV bantele mu gasheshe kare esente muno mukuzirira n'umucukuzi watoyi umucukuzi watoyi okoraki umucukuzi watoyi ni wakora kiyogo niwe umugeze ucukuraga mu permanent zone hano nenyewe akabaka banzo ngambire juice ya pineapple bagikamura muki juice ya pineapple bagikamura muki kwa antela mbiga mutarabimenya turabimanya kubera parliament zone azo akabango turi bizibu parliament iro igombo harajuma kweza karu ati kono baza microphone bakurore njonde nchaga ejo bachire hari kode ejo parliament is the ahwete is munyarembo amurwanyi tabaka ati ebyo byakubaza ati nkubikenga
Rasta sasa. Baitu sembera ndurano enda kubaza. Hapo enda kubaza sembera na mabaraga. Amabara banyeta aliganyira Fabian. Derungi Fabian. Kabango ukora mulimo. Kabango mvuga boda. Abantu bikurubata biti. Bintu tibiri birungi bayitutu kubiba sampora mpora. Ati ngo kuruga hano genda Kiswaza mutwale zanga. Kiswaza iri 15 kala kusigikira mbera yo bwire njura bwebe gwire ziba siringa kasanju kana. Mwanda guba gubi. Mwana rubwa gubi. Ate njura mulinge tusaziro mwebale munabayikaini mutondera Akitara TV mubai. Singa manyire kiro kyange kyokufa buli kinkwenda nyandikirire wegonzo takafire kyaro hotakabaire kufa mukozi wawe no mukazi wawe ebona no baraga wegonzo takafire no kyaro hotakabaire kufa mafresi badman na kaliba Sinex boys tuba wa Akitara TV daily tutugiosa gitege na nyowengi tega subscribinga o likinge sharinge hona halo kali o commentinge Akitara TV Kaura Boys titurugao Akitara TV kwegesa kumanyisa.